The State Election Commission mere notification rakha tamuni saka jagao borogono saka je 21,703 group displays Bhutan bisingo tabuk jora 6,052 Bhutan inru rungkha tai baki tongkhu tai baki no inur khaime ni bagai obo jeng tabu election final voter list diklaimaya kintu jefru 26 September 2022 Honorable High Court single bench so of case kafru oba hakino argument nka near about 2.5 hours. Azagawo boro kaisepano jeta fact je bon reason tabu Germany abno boro nugi malia abon bagino honorable single bench যখন তো থাকে সিনি deputy CM সাইকেল রাখা যে PIL public interest litigation 8/2022 आज agawo honorable division bench oba keno direction rakha in such situations the state election commissions as an independent body will have to weigh the competing demands and expedite the entire process to hold the village committee elections without further delay in order to maintain the democratic form. Though we are not proposing any rigid time for this purpose, keeping in view the State Election Commission affidavit and the material placed before us, we would expect that State Election Commissions and State Missionary to notify the date of election at the earliest and complete the entire process of village committee election, including declaration of result, preferably within the first week of November 2022. Amongka division bench the directions the verdict. Take over hakino japrosini tako group display of case khaimani amongka writ petitions 833 of 2022 case number. Arba है ना single bench जे division bench ni जे वार्डिनो तीनो same कौनो बोबरो साका कारण single bench division bench ni वार्डिनो overrule खाई बन्या अब नहीं है बोलो ताबो संग साइमन का जे बोन intentions तामो जेफ्रू ओ केस 26 September 2022 single bench kawo borok sawo joto displays guru rongni arwa rangkha aadhar card rangkha ration card rangkha nok bong khani saw tomka sudu final electoral rule of bone list voter list kanani tai kisa 16,000 something baki tong ni saw afro jongobono saka 16,000 voter list karanani it is a matter of an hour a gonta se karantam bang gakai aror kai thangka ni ration card mani thangka ni aadhar card mani thangka aadhar kun difficulties kari hanga tabu bo aino tongje boro display rok oro phai tabu oro permanent tongsinai je bon voter list kari gakai no 12 লক্ষ টিপাসা অলরেডি ভোটার লিস্টে ইনরোল হই থাকজাক বড় দে ইম্পর্টেন্ট না 16,000 দে ইম্পর্টেন্ট আর কোয়েশ্চন খাই আবো বসন কোটো সাবমিশন খাইকে আবার অনো নাসিগই ওয়ান্স কই নাকে তিনি জুনুখা আমরনো কোন অবজার্ভ খাইকে যে 13,000 লক্ষ বড় যেভাবে ডিপ্রাইন হই তং তং Thasesini deputy CM cycle panalo deputy CM bahake development
suppress oppress ngi tong tong puno development ni ngi tong rampusa puno phayang tong tar mane borong je intention kha bahika suppress khai discriminate khai na ka mere je notification amongka emotional discriminations tai tipasana deprive khai mani notification and oba hakai state election commission notification khai mani it is a totally violation of democratic norms tabor ta kaise jungno bor sob somoy sawaro bo refer khayo je as per rule 4 TTIDC ni conduct elections 1996 ajaga clear ke sijak tomo je with the consultations state election commissions tai executive committee of TTIDC tai state boro before the expiry of the tenure of the last elected body আবার সেখানে যত প্রসেস খাইয়ে যখন টেনিয়ার এক্সপায়ার থাকে না অটোমেটিক্যালি ইলেকশন মাত হয় নাই মানে সাজা ছড়াই ছড়াই মানে তা কাছে বড় বড় নোটিফিকেশন শাখা যে বড় TTIDC কনসাল্ট খাইকা চিনি TTIDC এক সেকেন্ড ফানো আ জায়গা কনসাল্ট খাইজে গিয়া কুক মানে বড় আর যে TTIDC বুমং আ জায়গা বড় নোটিফিকেশন দাও ইটসেলফ ইজ এ violations and discriminating the whole process of the administration of TTIDC of Kaisa. Takasha Borok Jes Hawaro Election Commission of India and the process TTIDC ni election kiba tabu village committee election it doesn't come under the purview of Election Commission of India. Almost totally under the purview of State Election Commission se. Hangai tabu songoro nungjago omo bahai khai songno borok notification saru ka ka aja gawo kaisa no bono reason tai puno reason kare aro saw borok je bong bumu tai sula hajan bumu kaya ni bagai obono cap avian ni se. Hangai tabu no jotoro saimano State Assembly election fight ongo 2023 within January, February, March. Hangga bahai khai boro final list voter list 5/1/2023 tiklan ni saka. Hangga amon it is a totally violation of the State Election Commission law. Hangga abon bagino bon intentions sungaro nukjakha je boro village committee election khlainani musu jagya abon bagino tini sinoro president chairman TTIDC ni tai sini deputy CM tai sini MDC tai TWF jotonoro tongoi tini declare khaijako je 19 tarikh October omo virat protest nai against the state election commission notification bo jaga bol সারা ত্রিপুরা না সারা ব্লক যত তাকে সানা মুসুম তাকে সানা মুসুম ও জায়গা ব্লকে করব তাকে শুধু ব্লক আইডি ব্লক মানে এটা শান্তিপূর্ণভাবে না মানে শান্তিপূর্ণভাবে প্রমোটা সবসময় শান্তিপূর্ণই করে। এখন যদি পুলিশ ফায়ারিং করতে চেষ্টা করে তখন তো অশান্তি হবে।